زاروكن ما لكنه شهيد بنجي بينن أسير بنجي بينن جدلو دافي دايكن كوباني أف غوتن درد كفن دايكن كوباني جواكا حمو دايكن دن ين كرد لروش أوي كردستاني خو ناكفة شافين وان حتى كزاروكن وان ين أسير وشهيد بناكرن مالباتو هفالين وان أسيران ين قرتيان ين شهيدان وينين وان بلند كرنو بري خدانا دري الريبابرية باشير افنا تنه خو پیشاندانه که لی هاوارا دایکو باوانه هاوارا هفالین وان جوانانن کو بمهان لبند وان راوستیانه مالبات بانگ لرایدارن پیوندیدار دکن کجبو اشکر کرنا چارنویسا زاروکن وان چه ساق بن چه شهید بن بخبتن رهبری هریما کوبانیجی دکتر ابراهیم مسلم سوزدا کو وی مجاره بشوپینه وجبو پیکانینا داخوازین مالباتان کار بکه شوان مسی زانیارین زیدتر پیامنیر روداوی دا اصلای فکرده. مالبات دیلن حسد یعنی کدو پشی داخوانی احمد هلالی جیگر پارێزگەهێ حەسەکێ داخوێنی دا و گوت کو هێژمارە دیلên Hesedê 1200 ئەسیر بوو bi giştî hatin berdan êdî yên mayîn jî dosyayê wan wê piştra werin şopandin û werin dadgehkirin. Li vir jî malbat li pêş herêma Kobanê kom bûne û derbasî cem Birêz İbrahîm Mislim bûn xwastin jê ku çaranûsa zarokên wan werin diyarkirin ji ber ku zarokên wan hîn çaranûsa wan nediyar e. Li gorî ku gotin ku wî jî soz daye wan e kavê vê dosyê bişopîne da ku çaranûsa zarokên wan were diyarkirin. Li dibisa Efnanê yalî Dêrhafrê pêjmeh û belkî de herûbûn alwê dere gotin hêsîre ne sewtek ne rismek ne tişek elmûn bêxeber e ku hêsîrek ku şehîd e bira bi me re bêjin êdî mirindiya xwe ne ezîn me tim dê li erdê sîro me li ser dê ام چقدر شو بکردن حیانا بخبره خبری خاطنه او جی باوه 4 زارا بو ام هات نفر مگو بلکه حلق اجمارا ببینه یعنی زاری ما ور وان دابون حیانا بو سری پیج مهنه ام نزدانه نساغ نمیرینه او جی سوزک دامه کی دی چه سوز دام؟ ما ام مدیر منطقه را رونشتن ویجی سوز دامه گو اما نوی وراک نجوره اما جوار شو بیک هفت ام هاتن ام مسیر برای خود خواسنه ام خواسن ما را تشکی ام بین آشکاره بکن که ساقه برای رابان ام اکن که گشتی اجی برای جنازی محمده ام مرن والا آرب کسبا مکد آرندره مکد ام اینا والا بحجین ام بحجین اینگو ام بانگرو کس دنگی من نبیسه ام مرن دونی جنه با او دکنه دیم که حکمان باندنه چه زن بفهم بو بانش بلکه بکر که حتی رو حکماجی بخون سرچه ملافه بیچه دکنه و برجی حکما باندن